smo začeli malo nervozno. Prvih 20 minut smo se malo lovili, na to je tudi nasprotnik povedal. Pa smo potem se skoncentrirali in do konca polčasa je zabil gol. Potem pa nadaljevali v tem ritmu do konca tekme in rutinirano pripeljali tekmo do konca. Even when I lose and win, 'cause I give you all.